ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फालगी पाउ कांगबु अमसुंग राज्यगी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 53 सुबह एपिसोड की वहांग हंगजरी वहांग अदुदी इंग्लिशिंग मसमापन निफु मरीगी अप्रैल 13 दा INA की लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अलीना मोइरांग सलामी पीखिबा INA की मसु अहुम की फिरालदु कनाने युंखिबगे। The question is, who planted the INA's tricolor flag on 14 April 1944 at Moirang, on which the Lieutenant Colonel of INA Shaukat Ali gave salute? Aikoigi email address AIR Imphal News quiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirao. Mamangi irai numita quiz program asigi 53 sub episode ta hangjakibu wahang. English Sanipan Marputra Mathoigi Anglo Manipuri Warda Khongjom Gilanpamda British Singna Siznakiba Nongmai Top Adugi Maming Kari Kaubage Lan Adu the British Singna Top Kaya Siznakibage Wahang Asiga Suma Paukumdi Nongmai Top Adugi Maming Number 2 Mountain Battery Kawi Lan Adu the British Singna Top Ani Siznaki Khwaidagi Hana Suma Paukum Pirakiba Myoi Ahum Kangachare Makoi Singadudi Ahanba winner na Porompat Chutektagi Ngangbam Ranabirni ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯤꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯖꯥꯗꯤ ꯀꯥ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯆꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯖꯕꯗꯁꯨ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯍꯧꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯤꯅꯔꯅ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯪꯕꯝ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯄꯪꯀꯥꯖ ꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯤꯅꯔꯅ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯪꯕꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯅꯤꯡ ꯁꯨꯝꯕꯝ ꯑꯣꯂꯤꯕꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ 53 ꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯖꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯪ 1994 ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 13 दा INA की लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अलीना मोइरांग सलामी पीखिबा INA की मसु अहुम की फिरालदु कनाने युंखिबगे। The question is, who planted the INA's tricolor flag on 14 April 1944 at Moirang, on which the Lieutenant Colonel of INA Shaukat Ali gave salute?